Tumane mani au matomo le lo na tuti tala ina ino ia ma talo ia ia mai fatawina ia na tafo ili matu fano no Yesu. Amen. First and foremost, I want to thank our pastor for our young people this morning for telling the story. You know, sometimes we feel that our kids are left out on most of our service, but during this time, that they can be able to understand our service as we serve God together. Tayo na la tato mo tato tusi faitao, male tusi o Yosua, matao o lima, matamai fai mo mua si faamata fai o school male lima. Our scripture reading is found in the book of Joshua, chapter 5, from verse 1 to verse 15. Ma'ala tato faitao fela iai, ma'amadaina le tato faitao. Ia o na susoko i lea, ia tato faitao le taiao nei, tato faitao ngese, ma ia faitao fatasa. Te tonu taiao nei o te lepo fai o na iwa o ula fesa la kiti. Ai ese fo ia tusi pa ia paulawan me ia faitao mai na to mai. Amen. Fai mua Yosua pa lima fai mua sai naka fai tasuma lima. Ua falono tuku mau sa meri sai tuo yo tana sifu. Matuku uma o sa kanana salatande samu. Ua fa mateina le ali le vai yo tana. Lumor falanga Israel. Ua tātou supo ia mai ai. Ona whawai vai ai lea o loto, o lato loto. Ua lea to iai le se maa rosi ai ia te lato. Ona o le falanga Israel. Ona o ia na te ia Yosua. Ia o po fatu. Te whawai to ia na Israel. Lea tu roia. Ona whaia lea Yosua e poro fatu. Ma whaapera te reina le whananga Israel I kere ara rota. O mea kore e whaia Yosua whaapera te reina, tāne ni uma, nā mai mai e kupito, o a uma rata, o ti kato I te nao I ala, a wasa whaapera te reina le uma na o mai mai e kupito, a o le uma na whanau le whao. E ala I na ua lato o mai mai ai kupito. Na le whaapera te reina I lato. Ona lato whanau whatukuina e ia e whanau lato sui. Na whaapera termina I lato e Yosua. Sa le per termina I lato. A wana lato le per termina I lato I le ala. Ona per termina I lato. Lato se ia lato. Ona feta lai mai e leo le rigi a Yosua. O le aso nei o Aleseina ai lumo ai kupito ia te I o tonu. O le mea lea o whaingoa ai le mua o le mea o kirikala e opo I le aso nei. O tua waki whanai sarai kirikala. O wala ka whaia se whaia se puma whao masina ia I le lea matasi o Jericho. O la tua ai fo I lea na tuku I whanua I aso a pito atu I le paseka. O le areto I le e whawhete ina, ma saiko tunua I lea le baso. O lata ni Yosua I riku. O na baba I atu ai leo ia o ilo atu, whauta ua tu whawhenai mai
le tangata o e lona lima ngana pere ua se. O na aloa tuai leo i o sua ia te ia o whape atu ia te ia. Pe tātou te au mai mātou, pe te au ese. Tātou whaitau whatasi. Our English version, Joseph 5 verse 1. Let's read. I'll start with the first verse, and you guys can carry on with the second verse, and you go by that. Okay? Verse 1. And it came to pass, when all the king of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the king of the Canaanites, which were by the sea, heard that the Lord had dried up the water of Jordan before the children of Israel until they were passed over, that their heart melted. Neither were there spirit in them anymore because of the children of Israel. At that time, the Lord said to Joshua, make clean tonight yourself, and circumcise the son of Israel again this time. So Joshua made clean knives for himself, and circumcised the sons of Israel at the heel of his And Joshua made him a sharp knife and circumcised the children of Israel at the heel of the foreskins. Verse 4. And this is the reason why Joshua circumcised them. All the people who came out of Egypt were males. All the men of the Lord died in the wilderness in the way after they had come out of Egypt. Now all the people that came out were circumcised, but all the people that were born in the wilderness by the way as they came forth out of Egypt, and they had not circumcised. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness, till all the people who were men born, who came out of Egypt, were consumed, because they did not obey the voice of the Lord. To whom the Lord swore that he would not slay the land which the Lord has sworn to their fathers, that he would give us, and flowing with milk and honey. And their children, whom they raised up their skin, then Joshua circumcised, for they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way. So everyone had to circumcise all the people, that they stayed in their place in the camp until they. And the Lord said unto Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from all of you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. Now the children of Israel had to go, and kept Passover of 40 days and 1 month. And they did eat of the old corn of the land of the marrow of the Passover, unleavened cakes, and purchased corn in the same day. The man saw the day after they had eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the fruit of the land in that year. And it came to pass when Joshua was by Jericho, and he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with a sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, art thou for us, or for our adversaries? So he said, No, but as a matter of God, the Lord I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped, said to him, what does my Lord say to his servants? And the captain of the Lord of hosts said unto Joshua, loose thy shoes from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Familia, may lectura fue terminada con país. Amén. Terminé yo dando ese factor. Good morning, church. Good morning.
and walk in the graduation and learn good English so that I can translate our entire sermon this morning. But in fact, I will try my best to have some of the sermon this morning translated in English. But I know no more fair sooner to dinner. Yeah, and so Sabiane, that more that hour, 8 hour. What a great privilege to worship together with you this Sabbath in Vista, Samoan Seventh-day Adventist Church. And praise God for the way that He has led us through this during this year, and so much of your years and my years on this earth. If you look back at and then you can ask yourself, how many years have you lived, and how many times have led you by God's hand? I'm 54 years old. Before I go any further, I need to introduce myself, like what I said in the beginning. Tell Dr. Sabina and I'm missionary. Yeah, tell you what you need to Dr. Garcia. Salvia, yeah, I'm going to be saying that you're fatal too. Ile Neita now. Leona, I want to tell you so. Yeah, Leona, Louis Garcia, Yalfau. Yeah, and so Sadianta, you know, Ishima for you can share. I only Mathama Malaga for you. Yeah, only Asia there, Soto, Malaga, yeah, Malaga, you are saying, was woman law. Yeah, I never thought no one is about Maftan. Iliaso, Bayaso Lente. Apparently, it's one of the challenges in my life, understanding and knowing about God and His dealings for His people. Amen. Ya, ona tutoe mlada maiga, porque todos os vasos tá sem machina, o que vai a saúma vai. Ya, maka maiga na ina ya lisho fana. And 7 days before they come back to us, back in Panama, William Turoma Aina then we spoke that she applied for medical insurance. Because we don't have money to pay. We go through the medical checks here in America. We let one month, I know what I'm not. The bigger factor, I'm not right. Or the war, approve the medical insurance. That's what I'm not right. Take advantage of that insurance and go through, do your medical check. After one day, my wife called, and she was in tears. And she had breast cancer. So it was a tough time for me because I was the only one with my oldest son. They stopped walking with me. And I told her, okay, don't come back, go through it. And then we'll pray. And we'll see what God can do with our family. And before that, the night that they left Tafuna Airport in American Samoa, one of the most challenging things that God put me through, and I've seen a lot of miraculous work that God has done for me. Hawaii, and they landed in Hawaii, they called me. My youngest daughter, she was collapsed and passed out on the plane.
She was holding my little son. Until she called and found out that she's passed. They called her out. They only had one oxygen bottle in Hawaii there that comes to American sun. And that saves her life. Le kalisia le tae alu. E le pu'u le ao le tua i a tata. E le pu'u mai le o whai ona tu'una i le tua i tātou o lana whana. Since 2002, le malanga mai e mātua inga until today, this month, I just met her in person. Yes. They were malanga mai. Ole, aga leo le tua mo tata, e le mo whai o le ia tu'una i tātou, i te ki umala. Mai, ele faço ainda sempre algo por lá para montar todo o tempo de ideia para falar o telo que vai perto da terra o dia da cabeça para falar não fala da cabeça a tele suma do ina moral não e não mas ao ir mais suma do ina e não vai para lá e le weekend até bem não tá lá também como não you need to come down to San Diego. San Diego é bem gente mas little that I know, he has something behind it. Who want to imagine the better come to that? Something like it. If I might not tell me, I know what to happen to the phone to use my father. I really do not know the phone. I might tell me that who has happened or fever. Forse siamo in tempo là. Ya, kita yang kaya di fakta mas, fakta bulan dolar dan mafuta yang kaya. Ya, Australia, oh, batu mafuta konsumer bagi Alexander. Ya, mati tua orang bagi awal normal. Itu aja. Sahaja ke awal ini matu konsumer bagi awal. Isu matu buku yang sama. Tahu, orang lalu oh, by national. Sapere sulla ferretta. Ya, la fare tua va sosani lo sulla au. Ma se fosse per tua, ma non va bene. Sa fa lo mai tala o ma fortifio o ma si fego. E sulla ferretta. But God has other ways to let us see each other. So he's a big guy now. And even though I'm 54 years old, I respect him. Because of his calling. Oh, ele toba wala nei, mai toba tu foi tato kalsia ia si sina tato kalsia. Fa ele tu no ia si sina tato kalsia. O to uma wina I pai ha ta mena le tua. Ina ia sao o ni fai na malaka le tua. Tato jara kiantu. Ile nuko kanana, le nuko o por for ina le tua o tato. Ole sapati nei male tanto maftanga le kalsia. O te lei mai miti e ma fai ona o tu la ele mai ele ma fanua o America. Mai o se fe au ku mo tanto le fiafi nei le tanto kalsia ma tanto fanua ta fe sa o suma tita. O se fe au fa manatu mo tanto le ta au nei ele se fe au fo. The message this morning is from the Bible itself. It's not something new. It's not something that I extract from the internet. It's not something that I get out from the books. But so don't expect me to preach to you a new sermon. Ole se au whamanatu mo tātou. Ole, tātou tusi whaitau no manatu o mono tu whaitau wina i na ua sedimen tusi whaitau. Ia, me tae le tae aona me i na mo tātou whaitau wina whatas. Ole tātou na umana. Ole tātou na umana. Our agenda that you have read this morning, that's our sermon. Ole tātou na umana. Nā i ngā ngā o leone a whao popo ia.
whakalawa matatu mau la ngona. Akasi e wale musu na le ia. E whasoa tu mo tātou I le taimile nei, mo tā ngata o le tua I le taimile nei. Atu le alisia mo toko ia mo toko ma ia le alihewa I si whakatalanga tu lau, o na ia o le tu, o le sabore I o le ika ia. A le leo na tātou wako I na kiwa lau I isi. Ia, na oto tu pēlu tu nanganda, ia sunga tu ina pa tātou. Ia vai whaia ia upore tau. No sampa mai lau tine besi. Ole whaftai I tai auna. I was so emotional when I see the kids in the front here. Especially with the story that shared by the young master. Whaftai. Some of my father, when I said Talabo father, I thought they were the one. And these are the future of our church. These youngsters, these little boys and these little girls. Sometimes in the future, you will be like Pastor. You will be like Pastor. You will be like elders. You will be up here preaching, talking about God's love. I am the field down there. Ina mo papa ia te whara, I le lato koi paenga, a bata I tātou tapa inga o le tai aura nei. Ole, ngā ngana ma le whasoa a le kalesia asu fitu o le toi whia mai o tenine. E tasi moe moe le no nātou whamoe moe, e toi whia mai isu. Mai leo toi no mau a e whia mai o ina. Mai o se ngā whiwhia le tātou te meitamina, ngā ulenga o le whasoa ina le whionga le tua, I soko se paenga lama o tātou nei le lama lami le nei. Le asa tātou I tae au, whamanu iana le tua I le lami ina o ngā. I le lofu mai I tangata o tātou meitamina, lo lātou tau lia ina o le whina ngama o le tua. Lo lātou whia I ai tutono le aina o le tua, e whaatani o I ai tele o I sa bia, mo I tātou. O le mea, I o tātou tā awhi mawai o tātou whatua tua o ia te tātou. Ina nei I sia mo tātou wawanoa. Whatever you have now, whatever gift you have now, from coming to Sabbath every time we come to worship, hold on to it until the Lord's return. Amen. Ole o tuku kula mo tātou la unga masa manatre whautu wai se whaso kula mo tātou I tai aure. Where you are now, o whea o loo e iai I le tainini. Lewa umo no tātou whitawina o tātou tusi whitamu le tai aure nei. Mata loa le sua kita, whakautu e kalesia e whiwhia I nepu. Le tai a whai te whitawina le tala I a Jericho. When you read the book of Jericho, about the story about Jericho, it's a long story. So whakaru atu tai kalesia. O tāku ma uai la po. E le tiki tāku ma uai la po. E le nifo. I feel my Lord. Please go ahead and rest. But don't make any noise. No snoring. Ole, mau tu e whau tu e lau tātou au tai au. Leo rotu tonu ole. Whai upu e. Suma lima, the last verse. Ona wheta le mai ei lea o ane au e o mai ai sua. Ia e tō ese o se mai no mai. Then the commander of the Lord's army said to Joshua, take your sandals off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did. Where you stand. The place where you are now.
Or bese apa tu kan tu fiam tu lalu kan. Sau khi bese tu Madina, sa fi fa ko be sa ko ba ko si de yo ba ide ya ko kan. But if anyone can fall for it, I'm gonna fall for it. I run back to you again, and you heal my broken heart. You have truly been a friend, reaching out to lend a hand. Lord, you could have passed me by. I'm asking for your strength today. Lift my spirit, Lord, I pray. Will you just hold me while I cry? I take a lot of your time when I should be strong. I should be still in my way, but you are leaning on. You always get the same word, like a child in your own to bring me through hardships, pains, and life. Stay close, I may lost in every way. You hold me high. You always get the same word, like a child in your own to bring me through hardships, pains, and life. Stay close, I may lost in every way. Would you hold me high?
kai aole. Ilona mai au muli au ese manatu fukula. Toi so la titi ala fai tau i tua i le mata koe wha o le tusi o Iosua. I le mata koe wha o le tusi o Iosua. O lea pa soko i atu i o tala i le whaina malanga a le kuko le atua a kai atu i Eriko. Se tasi o rofo anga matatia e se a o soko i atu i ni whaina malanga a poni taknata o i le isi tu o Palestina. A kai atu i le nuko kanana. Peta, o lea o pasi atu, si kui o whaina malanga, ale whanau le tua, i le mamao na o lato o mai mai ai kupito, i le whatotua, i lau whanua o le whanu hoi, o le nuo o le tua. Ua, ara i atu o lato nofo ai le tusi sae o le waitafe o Ioritana, o nei masina. Ile numero o tau pe lusu malua no fai ku mua. Pa mai me fa tala ai lata atu I fa lua na matasi e miko peta. Ele ai se fu fuanga fa pa e o so fa I loa e miko. Sa fa longo le tua I lana plan of attack. Le fu fuanga fa le tua ai le o le fu fuanga fa altakata. Tele loa, e whapenare whatuna ina o swaina whitwhita o Amerika. I teimio I Yesu sua I toi ina tō kānisia lea lala marina nei. Pesa I ta wana mi e pere. Whatonunga ale tua, ia ngātu whaia se maa whakanatu. Mai tua inga se fulu manunga o Israel. Mai mai tafe lea na wātu soko ia, o nei maa whakere whakatalanga, o le a whai ma whakanatu, ina ua si I manu mano le nuku o le tuku. Tu sai ma le soto e skupat wha. O le whakanatu mua latu whalau, I le luanai na ia aua, na I ngano, na luenga, whai maa pela a le tua. Mo lonu. Ua fia lima vena o whai le tua o oe I lonso I fuama e o mai iso. Whamata o ewa na tua, le maa whamanatu na ua whausiaina. Ma le tua ina ua e iai I totono le ainga le tua, mai le poki saa le makamani, ai tu ina atu le malama mata o fie o ono whawhonga I atu. O maa whamanatu e whamanatu o I lea, le loto o ngalo I tarata, o le tua, I le whengai, ua uma o sia matata. I le whengai ka tuai o se tasi lea, o tu maaka e masani ei luko le tua, o maa whamanatu e whausia I maa. Tala ko le Iosua o ta ko fitu, ke nese e tosu marmaru, mo ua sa welu o ta ko fitu. Mo le wha o koe a whasiki ia o mawhaka, o na whamatala ina le iai, o le tala I le tua whaiwaki. A whai te tui tō manaki. O nā mea lei na whauni mea o mawhamataki maha. A ko le whauni na mawhaka. Whauni isi ne fo. O le tātou te mai tauina. O le maa, o le whatusa, o le malosi o le tu. E le ma whai se tasu o le soa. Whai mai e whantara. O lo iai mea maa whamanatu ia na whosia I Israel. O lo whai ma maa whamanatu le o ngā tutono I Ioritana. Mai le teini na tusia I le tusia Iosua. E a mea I rase mori mautu mau I le whaamaoni o le atua Ema aina I teini ura. O lea ko whatau ina le whawhalanga a le tua I Iosua. I le mata koe tono o na wheko koe whitu. Ua whetare me whakioma I Iosua. O le aso le, o te amata ina whatukuina o mamalu I luma Israel luma. Ina ia rātu I loa, e pēra o iai ia masa.
e whaapea o na o iai ia te mai lea tuane ua iai ai o sua i o mai atu mosi. Le vai anu mune o tātou wha. Ua whai e tau saminga o le whamanatuina o le soko iai atu e lu o le tua o le iuritana e ana i atu i gananga mase whamanatu o latu whanau e iai le tua i lani e ma whai nei e whai a wāpena te te. Ua uma ona o latu fuksi ai maa. Whamanatu, ma latu whai noa i ake kaka. Eo i e tātou tusi ki tau. I o sua whaaro o le sumare. Whamai, it's a circle of stones. O le lima i whausia i maa. It's the location of victory. O le nofuara, o le manuara. A whainga e te mai tawina, le mataupu ela tātou a mai mai tātou e lima. O le tusi i sua. E tonu lava mea tātua o whaautuina ai. Mua, o le tele tomeina o whananga Israel. Lua, o le tausapina o le latu paseka i tika. Tonu, ua whaari lea neni ai e oma i ai sua. Eta, o lea mo whaalomo le tupu amari. I le tusi sifo i o tana o nisi tangata. Mai ka nana sai tafu tafu o mai tafu. Ua whaamatu tu ina e le tua le mai. Ua le eise mai, ai whai marulanga ma sama pandi e whanau le tua i le aliti tai o le matafi. Ma ua liusua mai e o lātu rota, ua mai o lātu whiunga, ua le eise o lātu marosi. Ma se awa noa e tue te tea i le whanau a isara e mu leo tau whanau. Tata mo whai tanata i tai ala tau te soko ia me tafe peta i la tau te rei mo whai. Ai whafua saki noa soko ia, mana sia Israel o lau ele o Ioritana o latu ki whewhia. Mana tua mai o tangata amori i tutusawa o latu tangata o kanana. Latu te nofo le wā Ioritana, ma le Mediterranean. Mai na mala au le tua o le tolo po ina o le osai. Ai si whai ni latu whailonga. O latu sabinga latu te whaka latu i nai. Wahenga ta hua o le latu sabinga. I mai o hua i ono latu mai tumi. O le eri tome ina o tane umanu. O le pora inga le tua le tuina ia Israel. Ina ia fo ina ia le mua i tafe e ni swasi suma me. Atomo bere le veto la tutto ina le tufu. Ua nofo le tufu o tafe e ni va swasis. Peta. Ele i fa lomo ia toi ina ma tuo Israel i le taimi tu atu wani le fofalama le ale tu. O ila tau ia e vito meina ia. Ina ua whāra rau mai nā tūne whāo, leo o peri tōne ina, e whāma mai ina whō, e le tangata le mei o sua o i tūlani i te tane, i au e nuku o le tua. O le noa me, no whāma le ana sāta nūmi, e ima whātiko i nei, whāma nātu i nei, o le celebration, mua le sa whaia e o sua o nuku o le tua, o ki bea ara nota. Whorino mai e le peri tōne ina se tasi o tabi, ma atali na whanau i le whāsa kutata o whātalitali i le māo. Ia le whanau ngā Israel. E le eise whamau a whātuspa ia, o le beritome ina na whaia i taimi, o le o ese mai o Israel mai le pitu. A i le soto e whāro o whenua nusu na whā, e o le nusu ma le ono. O lo whāria mai ai, o se whaina e lei a wā ina, e ta matani i te lea mai taimi. Lea la whakau ina e le sua. I le nofo ama e tusa i wale wheta laika ale tu. Ke nese suma fitu o vepu, fitu o suma wha, i na ua te whakau tu e le tua rana wheraina ma pera amo, ma wharu whala ati ati ia le nuku kanana. Sa iana ta ia o so se tasi e le perito le ina o le aso bia le wheraina.
O mele le o fai e Israel. Ona watu mwa le whakua o whakainga si o ina toi whakisia. Ma whaati o ina le whainga o whakainga o mane tuas. O leo mo sa mina whai e kua tonga. Ona watu maru o ai si kuma. Asi maua sa watu whanosi. E talai mai leo i ova ia Yesu. 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 O kame se ina i luma o i pito i atoto. Wa o whai moa i mele o kirika. O le maua o le peritone. O le maua o le manua o. O te kai o lea ua roa tala ia sa mori i sa kanula. O lea ua tōtu ana wake Israel i o laka tafta. A o lea whai sa bingo le peritone ina o tane uma Israel. A lai whaki whai tala lama a le tua a le tatari o Israel. E le kiese ko kore a wao o lato mautino o roho i ai le tua o nato. Ua whai o nato tausanina, mai o na ruane, o le lato paseka. Ua lato a ai mea tutupu i whanua o a reta e le whakiteina. Ma saito sa lato tu, o whai e lato tamata. E le i aise whanai i aso na soa. Ai ua lato a ai e i fua o le lau e o ka ngana i lea tusaka. Wai tau mai i le tala na taua le tātou te wāwai. E na tupu le tala na taua i se aso sa tasu te u. E i ona le taipi le. E tupu e le tua le awa toa e ona uu. Se i whanau a e fia ma ai le tua i a kātou. O e whaia lona whina. Nā waia e le tua i Israel wana i atu i o tala. I ka nana i le aso e a mata i sau ringo le paseka. Mai o se aso na whaino mai na ai o tau iona. Nā whaia e le tua morona mu. Ma whasa o loto ai ai la tau mai polonga. Sa rato i ai le mao i tau sanga i tele. Reo i kātou nona tala. Aolele. O lea o i o latu ua i ai la tau. I lau whanua o le hukua i whanwha. Le karisia i le tai au. A whaite tō tō mai nātu mai mao ai i lau sisi o mao. Ma sisi o mao le mao laki o tātu iai. O na FC, o fair, o roho. Tātou whāloko i tātou tāua o meo tutupu so i whaka o lo tātou iai. Ua leo tēno mao, ua o tātou lata atu mao. I le teini, e whaini na i whainga lea ane tua pane launa. O leo whaiko tāu fia e le tuole mana. Fina ngaro le tua ina i awane i ola matima. Awane i ola ngofo nofo takata. Ai i ola atu alu mui. Vai, o vai ina tā mua tātu te papa ai ai. I le whakalatu ina e o le tua. O vai ina i le latu whengawa la. O vai mua, o se whakamana tua e le soko ia whakalenga. O le soko ia whakalenga e le o le tua le oitaka. E lo le Yesua lo na ko fa ko sumari fa ko do sumar fa lua o le sita i ma tia ko tu i le fa ko tu Israel i lo la fa ta luina o le perito leina e a fila e la fi i le Yesua li ma lo ko ko le ma va ko o le fa na tuina o ka ma ta yola ale tua i le pasika. I le manatu o le lakona o le tagata nei le sua i te ina le ko le tu. E le iai sona lakona whanohu. E le iai sona lakona o aku o le tatai o le tu. Tāua i te. Au matu sa awi matu te pai kunga whata taia. Papele sa lawa sua ni ta. Leo whikana. To ina o tata. O kaku ngana. E le whanaka whanau i se kaikai ana whiwhina. O tātou umo o tūtana. Le karisia na tofotofo ina ma o ina i tātou e le tū. Mai o le wala whanau o mātou whasoa i ngā rulega, ma le tau kuhe mai i nai tūna na rulega o mātou ngā rulega.
We are all leaders. O tātou uma o te taka. O le sunga le te tai, o le sunga le whawhai na tuau. O i la tō tō fia pito i luma le tātou tā. A o le tātou lango, ma le tō mai mai si fia o ia te tātou. Tātou te whausia i ngā ranga le tua. I lona mā posi tātou. Ile, mai ma mule o le tusi o le sua i lona tā upe lima. O i leo o tātou a ai ai, i le whino inga ai o sua, ma le sui o le tua. I le whino pe suma tolu le asa tātou fituina, suma whā ma suma lima. O i nā le tātou te wā ai ai, i le whitai e inga, o le whino inga a o sua, ma le ave whiau a le tua. Mai na whalata lata atu ta ngata nei o Yosua ma le motu te. Ma lona le motu o afo, ai ni te kata. Ai ina mea yo se leo leo ma moe, mo ta ngata o le tua, po se te tai. Sa ia Yosua le a paa ma se ki uke te kame, e ma aile, o aile ni te ngata. O aile ni te ngata wha pega ina, o se te ngata mo na tu, po se mako fi. O le telo te mi iso te tanga. E fai cosa tomala o. E se manu ni hatu se chi pe, matu se chi tanga ki tono tomala o. Fe meno mai peka. La o sumo kia ki, la pa mai tona, bena sa o. O sumo le, se la pa mai tona, bena sa o. Pe tai o Yosua ki tono talane. Sa ia tu lai i longa titi. Fa tino longa pa. Ma watu e fisili tanata le. O le tangata o tatia, leo o sau matena, whai mai na whakatalaka. Malanga mai, o le pelu i lona lima, mai o lo sau na tangata le. O le tako te wā ai ai, whai mai na whakatalaka. Ale, a Yosua i le tangata le, i le whakapa suma wha. I la o fisili atu, i a Yosua i whakapa le suma tau, whai mai na whakatalaka. Pe tātou te au mai mātou, pe e te auasi. Le fisili a Yosua, o lau lewa ai atu, o lea o salu te ngata mare. Pana me. E le te, sa tu lapi o ia o sa te ta. Mai te tanto, e fa pe lāna te tali o tātou kansi. Mare te tali o isi tātou kansi ane mai, se teko. O a whawhita ui o soifua. O ai te mo whai le peti ngā mea le tua. E pā ai o atu i le kata. Leo whai e Yosua. A o mata le nuko le tua. Ua rota ko inga i o. O ai laka no sau tonu natu tungara mati. O na tali mai leo na gata le sa. E lea. O au o le naka au ai o. Amen. O aku o le ale au ia. Tuhina e le tuan mea wawhai a Yosua na te teka ina i nomu. A leo wa ai na mata i tangata na tatia. So wani e te si. Tani mani tangata na mai. O aku na au ina mai au i tu. O le whasiri ngā marosi. Ia Yosua i o le te tai. Le tūna i atu. Ina ia whaapauti noa. Le tangata ese leo o ai. Ile tala le nei elu te atu le lima o tangata e tu tonu le whionga le tua. Tātou te maua soa whaitau nei i le tusi numero na tātou e lusu malnova pe lusu mato le agenu le ana ta fia pa apu mana nasi. O le tofa i ngā tuku mua o nova pe lusu matasi suma leo. Ua te pata vita o lo atu le agenu e yoma o lo tū le maa o langi ma le langi. Ua iai o lima na pele, ua se, ua whaala o loa i lumo o Jerusalema. O na whaoa i leo ka vita mo tore ina, ua ofu i le tata. O loa i le lima o le tuan pele. E leo i le lima o le whaitinaru, tulou. E leo i le lima o le teta. E leo i le lima o se tore ina, o se tiako. A o loa uina e Yesu. Ma te ao i na pato i tātou loto o tātou whiranga.
o le tala le lei le ngā tātou. Te siri o sua, pe e te alu mai mātou, pe e te awisi. O se te siri tala whengai, o le nei tagata wina ese, o ma aia e o sua. Ai whoringa mai, sako nye kuri le te toru kuri. Ona na te leo o ki nopo, ai tagata le nei sa. O le siri, o tātou le tai ao nei le tātou kāsia. Are you for God or for the world? Are you for God or for the world? Or are you God's enemy? Whai mai e tari o te ngata le elea. O au o le ane, au o le tua, na o sau e. O au o le ane. No! But as a commander of the army of the Lord, I have now come. Where you are. Whapata, o e siri pea I no maku whau. O sa o le mea o e iai i taini nei. E ui lawa I na whakanuia le tua I ati oi. O loa iwa, o loa e kalisia, ai o e siri pea I taini le tauna le muai le soifuaba o loa e iai o. Are you still asking, God, are you with me or not? I am still facing a lot of little and small wars in my life. And you couldn't win. The man standing in front of Joshua was God. Do you recognize him when God stands in front of you? Amen. Do you acknowledge his presence in your life? Isaia I whasamantasi o noha verse 4. Aua e te whetwe, aua o te ia te wai. Aua le whita te pai, aua o ako o lotua. O te whaamau sia oi, e moni o te whesosowani ia te wai. E moni o te tau whia oi no lima tautau, e iai le aketo. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Ua whapauwha o Yosua. Mai whaki a te ia mawhapea. Lea ni se a se mea e te whetau laina ia ia te au aura o te whai. Whai mai ia tala tagata. Ia e ane ese no se vai e no vai. Aua ua sāma o le mea e te tūmai. Take yourselves off the floor. For the place where you stand is holy. The place where we are right now is holy. And God is with us. And the good thing that we find out from this story, that Joshua did. Joshua did. How many times do we hear God's voice talking to us? And we can't do it. We don't do it. The place where you are right now, it's only, and God knows. Ask him and he'll provide a commander with a sword to help you and deliver you. O le usatali o Yosua, na manu ai, ma whaatoi na loina I pāo I riko. I le matau e ono, e te anu amo e te whita. Le mata o fie o le iai o le tua whatasi, ma ona te mata. O ala ko whina ngama o le tua, e leo tātou manatu ia. O tātou manatu, e leo manatu ia o le tua. Whai loa mai na elu o le tua, whamanati a Yosua le nofuanga, le la mele ele, le meo lo iai, pei ona I whaia ia Mose, I le soto o na tolu ke wha, se ia whangate lo. Te sini nama tangata ia te ia, where you are, o whea lo iai, a whai o tolu tu mawai, a whai ele ai, sangu, whai whai pese masa I matu I sa whai I mo
o whia mai te tu. Tak saka tu lama e tua ia Yosua, olo e iai ma olo e tu lai i lau e sa. Olo e pa ia ma olo iai e tua e nene. Ai e te rei ma fufau ma fufuina. Le mea e ngai iai. Lo sa ma whainga palaka. E ta tau na e si ma fia ma mautino. Le mea olo e a lai e i te ngai. Ta alua le whasoe le sola. Mai tau sanga fia la e o ta ngata le kalisia. Ai o mai as. Ai tatu sanga pani. Ai o mai na tu fatu ino tatu. Where you are. Think about where you are. Mana tua ia whakanga mai ki mori oi fitu whawha. Nisio wō. Anu na tu whakanga. Kau mana ne mora uri. Pasolo mai i menea i fusi. Pasolo mai i fusi. Ana mai ka maki ana. O whaile whakatanga na uri leu fia o te lera ta mia o mo. O ngalo hoi leo sua tai. Ki hake no mai na e so te mea o mai tangata. Pai ne wala o se tasu tangata. Au hai! Kawhi hawa! Kawhi hawa! E te koa, e ko whakota e te koa. Tei te hawa, e se la pao mara suka turi. Ai ke te ina o ni le whakamu koe wala o tangata. Au hai! Ua o wala! O lea o mawa kuho ke pia. Pamata o whea te pia. Te hawa na whatia no whengamana. O ai te pia ai te whatia no whengamana. Who's the person that you hold on to? Who's the person that you ask for help when you struggle with things that you're going through with life? Do you know the place where you are now? There are times when you are totally lost, frustrated, unable to make decisions. Keep on asking 5 W's. Where? What? When? And whispering to yourself, how am I going to fix it? I can fix it. I have a lot of money. I have a brand new car. I have a good house. I can fix it. There are times where you don't know how to change things around. Joshua was moved by God's presence when he understands and knows that he can do miracles. And that's the God we are worshiping now. Gives us this day to sit down and think about what we have done this whole week. Ia e te maruwha o a nesa e whaia pinga i le nei mai aso atua. A o le iai te tonu e maru o le tua. E maurunga pā o se tuanga o te mai moe. Man te tele wa tawhe le mawhai o sokoia. Ua nao le tua nate whai. Because he created all things. Ile tusha tuta nome. O lanu tau koe tonu sumatasi o lanu koe o. Ia o tau whakamaros. O tau loto te. Aua tau te whewhe. Aua whai nei mata tau i o latu ruma. Aua o i e opa o tua. Lua te o whakasi pai. Nā te le tu una pai. Nā te le lafa maki whai i ati. E se tasi te ngaka poto lama na ia. Tala ina le upu lea whakaritania. Life. L-I-F-E. And how he explained that word in more details. L-I-F-E, love. L stands for love yourself. I stands for inspire yourself. And how about us? And inspire others. F, free yourself. And E, who can this? Examine yourself. Examine yourself. Look
yourself. Don't look at others. What? If you look at others, that will be another burden on you. If you look at him, you can put him on your shoulder. Look at him, another load or burden on you. Examine yourself. Love yourself, inspire yourself, free yourself, and examine yourself. Where you are is right here. Where you are is right now. Where you are is holy ground. Where you are is in the family of God and safe in the hands of Jesus. Tatu Eucharistia ileta alma sapas. Ako nofo mo ba ay may sapo ay American law nofo to tasisha wa fit. I was thinking when Ophelia saw what it would buy America. Because I'm not 50 of the family. Kung saan mo ipadali may lang starting in 1992, yung company na before nagwaran. 50 years Korea, pagkumikin, Japan. Yung may naso pa yung palaya. Little did I know that God has a plan. God has a plan for me. One day, falang lago tatong lito. El lema fai una base di sangue ai governato. Do not lean on your own thinkings, your ways. And that to follow lango illetto. Altulai mai le tina on suino dati pesimo. Amen. For many of you listen. When it seems you're all alone. Amen. When you feel you can't go on, when everything falls apart, when you have a broken heart, just raise your hand and say, praise his name. I want that to find out. While tinai to tono loaima, tinai to tono le Eucharistia, you long out to that heart, raise your hand and tell God, thank you. It makes me strong. God allows those things to happen in your life sometimes to make you strong. That's the thought from this. When you're up against a wall and your mountain seems so tall, and you realize that life's not always fair, you can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise his name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise his name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, great is he that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise his name.
Ali Señor tanto tanto tayo. Dapat tayo muli ko lang tanto mafuta. Lawa sin sina ita ma tina ma tu on tanto kasi fa ma ko fa tai na to. Kalau tu ma ba fa tu ai eu pe ia tanto ma ba. Fa tai tele na to. Mas kasi eu vai ta u ma bia to to na ba ba tu. Ora fa tu ai na tu e ma tu. Então, keep it up and hold on. One day, you will become leaders of the church. You will be pastors, doctors, nurses, you name it. So, tato fanno l'angolo tu, ma ti fai del Signore, tato fanno mia tele tu, il tato calcia, tutta. Le tue mani fatte che le lave lo vuole lei. Awe feta lai mai ni ma tau ni tai awe nei ma tau te to. Mo ma tau potino o lo e kai ni bene. Fa tai no fa mai no na tanga fa tu ba. Ai fa ali ni ma tau fio lo fio. I lo feta lai mai lo fio ni tai. Fa ma ni tele la mai nei ka sia le tu. Fa ma ni le so ga le fa amu ba lo tua o le no fa lo ma so mai. Sunga te tai ma ma fatua e si fo ina no falo so mai. To ina uko ma cha ko mo ma to fatua mo ma to ai na le tua. Ma to wa na lua. O ma to ta ko fa mo wi a tele la ko fio ya te la to. A o ne fa ka ina le tua to ko li ta ma ta ina ya lo fa. O le na wema ma ma mo si le a o lo fio mo la ba. Mo nei ma ta ya. Fa mo ni ma to Whakakala ngā tūka whengu mātū sa kona tau lo sua. Ai whoki tawa na ki inga ni a te oi. Or mātū te talo nei su whāwhai tere no whāwhakama.